Malo le ho ek mai kai ngatonga fa malo la ya tu ki he time o tuk mai ke o hike fa ho ke tala no ako ono wa aya aku kawia he NCEA series o fale de he potunga we ako ki mo ke fa ho ke tala no ako no wa ko re fa mo mo te ke ko nga we ke a Serina a solo ke kata ke o fa ho ko mai hata lotu kata to ho ko at malo ke tau lotu o tua mawhi wa mau tamai whahewane a Fiona, mau whawhetai at ke haua e whiawhi koe ni i ho tauhi, pia mo whakaina sa ki mau tolu ai kalasia ka pehe ki he mo ui. Ai tala noani wa mana ke whakahoko atu i he ngaru o peo ku mau kore ai peho lau mali ma oni oni ke ne take kina mo ne whakamama eiki ki he tala noa wahe o ku amana ke mau whakahoko. Ka iai ha eik ha ngahi tono unog mau kore whamale mole ko ngā ko ki mau toru pe ko tangata pe aku mau to i he ngahi whakatawere ai whili eiki ka ku mau kore ai pe eiki hola male mao ni ke tau tu whakata mau kore kotoa i ngahi mea ni wafa pe alo ko Jesu Kristo ko mau eiki. Amen. Ko malo apito Serina e whahoko e tau lotu ki he aho ni ki mua ke whahoko e tau lotu ko koi pe ke o whatapu mo tau tahe o tua ta mai alo mo lau maari e mane o ni tap ke ho eiki ha matapuri me kai ngatonga ko tua pe ko me amai i he whiawhi ni tap ke potunga we ako anu usila op ne mau fotu tu e po karamata no ako pea whahoko ia i he kau whaia ko tonga op nau lolo tonga whakakau ngata maki i he ngahi ako he ngahi korisi koe ni i Nusilani ta te whitopeki o Kalani ni tapu ki he Pacific Media Network tonga, PMN tonga, me kau maurakanga ko toa pe ai pokalamata anu ako wafe wano pea ako kore pe ke whatapu aki he kau tau ke i he mala e ako me kau whai ako ko toa pe i he korisi tap mo fin talawo mo fine mo o apsia ta whanau pa ko pe ke whatapu ki he kau whanau ko toa pe pa tap ke ko ngā we Selina solo pa malo homo mea mai ke talanua konoua aia ko NCEA series pa ko he weekend ni e Selina oku o mai ai ka veinga whikau aki pa mo pehe mai koe goals and aspirations pe koe ngahi tau mua mo ngahi whakaamu ke whakotua ngahi tau mua pe mo vahe ngahi whakaamu kone e tau whanau ko iai te hoko atu pe mo tala noa whikau aki pe mo ngahi whonga o ku tuku mai po ngā wea ko pe pehe whoki mo ngahi whonga pe o ku mau tau kawe i o ku tokon ke tau whanau tau te whito ki he taimi koe ke temi uwaki. Te oangi pe whainga Marie ka Serina ke o mai pe hane ki vahe mai pe e Selina pe ka pau e taki ua hapoini ko hi kata to hoko ate ta noa hange ko ia iyo ko hapa ai goals and aspirations ko hapa tau mu apa o firma ko he tau te fito ke tau whanau polisi iyo malo Ko ia alisi ko e tau whanau ako o whima o pito ia ke nauhanga o seti e nau ngahi tau mua. Pia mo nau ngahi whakaamu pa ku toton pe ke nau mui i ai koe kamatanga mai koe ne tau ni ko ngā koe tau ngahi tau ako hono taha ua mo taha tolu. Pia au pe whoke ai tau ako hono taha pe ko ia 11. I he mai koni ai tau ako hono taha ko nau fufua time whoken ke nau ka usia pe te nau whepaki pia mo ngahi palapalema mo peheke ngahi challenges ai NCEA pa koe hu mai koe ai ia 11 oku support le leng nau tolu pe whakai ai ke nau siofi ke nau ko rakipe ke nau lau e ngahi tutuni koe NCEA ke mainu
Pero mahoinga pito ke ia e nau ngahi personal education plan pero PEP henga hei apia ko taktaha ai kunau set e nau tau mua pe nau mui ileva ko tatau pe mo tawa ko no tahawa pero tawa ko no taha toru ko nau osi whakahau whoke nau tōna ko tawa ko no tahawa ko nau osi paska kato he NCA level taha pa ko amo he level wa uga e nau ngahi tono no ne nau whakahoko he tau ko osi. Pa ko angeleva ke te nau tolo e taimi ke nau whakakau loto pa ko reflection time. Ko ngā kai ngahi tono no ke lava ke liliu ki he tau ako koe ni hono tahawa pa ko NCA level wa. O malawa ia ke nau hanga liliu e nau ngahi tono no koe me tau ko osi. O tatawa be mo e tau ako koe hono taha tolu. O ku nau hanga lewa whakatu e nau ngahi tau mua. Pea nau mui lewa. O kai e nau, toton pega e nau whanki goals, short term goals. Te pehe whoki he nau long term goal. Pea he taim tatau o ku nau tohi ki lalo. Koe hae ngahi stepu ke makatu o ngai e nau wa usia e nau ngahi tau mua. Pego e nau ngahi whakaamu. Koe o mahoinga pito ke he tau whanau ke nau hanga o whiri e nau le soni o whakatatau ki he nau kahau. O oa e whiri tawale ai le soni. Aia koe ngahi api ako o ku tuku atu ai ngahi subjects options. Pe koe ngahi le soni koe ke nau whiri i whakaikunga koe tau. Pa koe ne ka mata mai koe a tau ko paulewa ke toi whakapapau ke hohoa maali e ai le soni ko nau whiri pe mo nau kahau. Hange koe ni ka pau nau whakakaukau ke nau ngawe i he potu ngawe mo ui pe koe. Poko potu ngawe koe ki he tawhataha ki he mo ui lelei. Ko pau ke nau toi ai ngahi le son sai ni si. Tai meni ko pau ke nau toi ai FZ, poko physical education i he ngahi whiri koe ki he nau ngahi kahau. Koe whapapau i mau pe ai le soni i he temi uluaki ke hohoa maali e nau whiri le soni. Alisi ke to iai hao tānaki mai he koutu i pe o ku iai ngahi a whaikeheke he ngahi a piako taktaha. Ia malo apito e Serina ko tui pe ko hi o ku ka foke tango a pe ako ata to ta pehe o ku classify ko ha u a pe ako pe ke lahi he o a ke ta ha fe tu ko hange ko unga hi koris ke o lahi ngahi options ai fa now he lahi ke firi na ngai le soni ko ni ko ia he o ma ho inga au pito ke na firi le e na ngahi subjects he ku ka pa we a watu ke ia 13 and 12 na keke nau sai nisi pe na keke nau to ngahi le soni pa ko tui pe te o wai o and more inside e Selina, you know, kapag na hoko ko nesi, na ito ke na kito e sai nisi he level 1, pa hoko ai, and ko whakatawa nga i hange ko ni ko ngahi maths ai ke whiri lele ai ngahi le soni fika ko stats pa mo calculus ko whakatatau ke whie mau i he nau i he ngahi ko hiko osi koe a ia 13 o nau whie hopa tu koe ni ki he tau pehe ke civil engineering i he ngahi university na nau toha ngahi subjects lele ko not lele ka hoa mo prerequisites ai whie mao koe i he ngahi university so pe amo e nau tau mua you know, and now ko nau whie mao ke nau whakahoko he kahau so you know, o skamata pe tala noa ia mo wha he ia 9 and year 10 o tala noa e tau ngahi tau hi whanau mo whanau ai ngahi le soni o nau whini mo tau mua koe ni o nau wha ke whahoko i he kahau ko wike ko osi fok seli nata tala noa lahi whikau aki pea mo NCEA mo hakwa NCEA ai ta osi ilo pe ko National Certificate of Education Achievement so ko kawe ni ha foi ha qualification ko ta pepe ko me afu ai ni au ku ai inusilani o ku
Obsivia e tau whanau he, pe au mahu inga au pito ke nau lava lele I he level 1, pe hau ke level 2. Ko iai, hange pe koe ni, koe, how was it assist? O assist, hange pe koe tātala noa he wike ko osi, te kau aki koe ni moe, you know, tau te fito ke literacy and numeracy, koe for I literacy credit ia, he, aia koe lau konga moe tohi, koe for I koe titia e tapehe koe homo fulu, I he level 1, pe koe wai e whaifika, koe numeracy, aia koe homo fulu ia. Pea, tānaki lewa e nau ngahi sivi lolotonga he tau, aia koe koe internal assessment, pea, e toki whakahoko foki ai ngahi sivi koe ni he oskoe tau he I Novema, pa ko lawe I pe oku ki hiki foki, oku liriu foki ngahi sivi NCEA, ki he like a later day, ko uhi ke oangi pe whainga maari, ke lava lele hono whai a koi ai ngahi le soni ko ni. But NCEA, that's ko sivi uruaki pe ia, your formal, qualification I Nusilani Selina he and yeah and Ia whakaporeanga and it just looks slightly different ki he level 2 and 3 ko hina o si whai foki ai revamp ia o level 1 he ko iai o pesi o wha koe kule titie ni ma he I you know so they've got a lot of credits and a bit more time ke whai ako and really get in now ko toi loloto angi ai me a koe na wako ki ai ka ko tui pe e Selina o ko hai whai ke sio me level 1 mo hiki koe ki he level 2 and 3 I mean it's a big shift he ka pehe pe koe hangewa koe taha ngahi liliu koe o NCA ki he ngahi standards koe he level taha pe koe ia 11 ta wako kon taha NCA level taha o ko whatonga ai koe ngahi standard o ku toi holo hifo hono lahi. Ka koe no content o ku toi ki lahi ange pea toi whakalahi lewa ai kuretiti. Hange koe ngahi tau koe nei kuretiti pe tolu mo wha. Nei tau tai taha ke iai ha for standard ia ea o kuretiti nima. Ka koe ihe whakawhaope koe di riu koe ni koe ai NCA level taha ku hanga lewa he potunga ko o whakalahi ngahi content, ai ngahi skills mo ngahi content koe ki a koe I he ngahi standard taktaha. Pe alake lewa, whakalahi lewa ngahi kuretiti o alake o aui o ono. Nima mo ono a wha, nima pe koe ono. Aia toi tuk mai taimi ke toi ki lolo angai hono a koe ngahi standard taktaha. Aia o lahi angai ilo mo loloto anga ilo koe ai ki tamasipo ki tahine a ko I he ngai standard ta I he level o taha. Pe au tatau pe mo level o wa mo level o tolu kono whai ke he pe koe created pe e ono noa o kwhema o ana te sisifo he ono noa ki he level o wa pe he mo level o tolu. Tai na kia mo created ko e wanoa I he numeracy pe mo literacy pe koe whai fika pe mo lau tohi po lau konga I he NCA level taha. Ia. Ka ko whātonga pe Selina ko sivi koe ni level 2 he. Aia o nau toko mai ai UE literacy and UE numeracy I he like level 2 he. I he tau pehepe ko hui ko e awe ke he ia 13 ko te whenga pe ki taia ke lahi ange e te kure titi I he ono noa. Ko hi was 5 for Sivia ko he level 2. So ok mahu inga au pito ngahi tau whanau ke tau tala no me tau whanau ko he ia 12 he. Ko hi o kawe na ngahi sivi o mahu inga pe ko hi e mawai a UE. Ka oa te nau toia o ki he ia 13. You know, ko te fo I he. E whima ke te siv ka ko whakatonga e tau whanau hiki whanua mai mei tonga ko ki toko lahi. O ko whātonga o whima o ke nau, you know, pau ke nau whenga e nau level 1, literacy and numeracy, te whenga e mo nau UE, literacy and numeracy, pau whima pe ke tau ngau e whakataha mo pōpō, ke mahino ke he tau whanau, mo ngahi tau whanau, ai whima o ke mau e ngahi ula sivi koe, because those are our prerequisites, koe mea ia e
tanaki ke hu koe ki he university. Koe ai, koe wike ko osina na tau ki tala noa fo ke whai ke he koe ni ai endorsement, Pe koe hakoa internal and external. Koe ngahi api ako, I he level 1 ia, pau ke nau, os compulsory ai internal ia, mo external ka te lava, e Selina, ko whatongai. There's 20 credits I he, 20 credits I he. Ko uhi, ke owa te tau whalala pe ke ngahi internal, Koe ni, koe mea ko whatongai, koe mea lahi, koe tau external, Koe ngahi CV koe ni. Aia, koe taimi koe nai lahi fo na tau whalala tau toke ngahi CV koe ia e Selina, Ka koe taimi ni tau whia mao pe ke toi. Koe uhi, koe CV e endorse ai e tau whanau, E a ko o excellent, mo merit. Kai tuku mai pe ha o toi ki whamatala e Selina. Iyo, koe mahoinga tau CV koe tau whanau ke lava maolunga aia koe pe koe endorsement aia koe NCA level o taha o ku whemau ke ona toi sisifo he credit koe ni manoa o I he merit level aia koe ka ke paasi I ha fo I standard po ka fo I tuunga ku pau ke mau ai grade koe A for achievement po koe lava maolalo taha aia pe koe achievement with merit aia koe toi ki paas maolunga tau pepe I he fitu peseti ai fitu noa ki he valu noa pe a moe achievement with excellence po koe paas maolunga ia koe he ngahi standard tanak whakatoa po I valu noa koe ni ka pau oku ke paasi ho credit ni manoa I he merit o and above pau leva ke recognize koe pe ot leva ai pass maolunga koe achieve with merit pe tatau pe mo excellence pau pe ke ona to sisi ifo he credit ni manoa ka ko no fai ke he pe mo level 1 mo tolu o koe ala koe ke level 1 koe ni manoa I he ono noa pe tatau pe mo level tolu koe ni manoa I he kataki ni manoa I he walu noa koe ngā koe ono noa me he le volo takta tanaki atu ai mo ua noa koe I he le volo tā. Koe anga pe whoki hono CVE ma tua tahi whanau koe no CVE koe o NCA o CVE I he whonga ua Koe internal assessments ai koe ngai CVE ni au whakahoko peia I loto api ako I he lolotonga koe ai te mi. Internal assessments o lawai ke hanga he whanau ako tānaki e nau kure titi. Pea toki pe ua aki rewa hono whonga koe externals pe o tok CV peia he whaka o singa koe tau o whakahoko mau peia I Novema. Aia koe lahitaha koe tamai ki ako o kunau tāke ti pau nau whenga lahi au pito ke tānaki e nau kore titi from me he internals assessment aia koe CV en ko whakahoko koe he lotonga e tau. Pea toki pe set leva ni manoa o ku toki whakakato ia I he externals I he ngai. Tahane ngai riu koe ni ai NCA o ko pao koe pe seti ni manoa e nau ngahi kure titi o hau ia me he CV koe I loto apia ko pe koe internals pe set leva ni manoa ko pao ia ke mau ia me he external pe koe CV koe he whakaikunga koe o tau. Koe te tāna ke atu pe koe UE pe koe University Entrance o koe iai hono tu uni. Koe kau NCA level tolu ko pau ke tāna whakatoa e nau ngahi le soni theory. O pau pe ke nau pe koe approved subject koe le soni koe ni o ku hinga peia ka pau te nau hoko atu ke university e malava ke nau hoko atu I he university o ka pau e lava e nau CV NCA level tolu I ha fo I le soni e whā o ato e sisi I hifo ai kai taki taha whā pe o ato e sisi hifo I he koe tite taha whā I he fo I le soni koe ni e whā ke he ai o koe mea ene o totoni ke siofi I he ka o ako NCA level tolu ko mo ngahi approved subjects o ko ka pau ko mo whakaamu ke mo hoko he university ke whakapapau o ana to sisi hifo mo ngahi koe titi koe I he approved subject
taha he ku wha ke tem wha o ku whaka ko challenge ni pe ku wha palopale mai whangita mai ki o ku nau whia o ke nau hokot ke university ka ku ai hake e nau ngahi ai ola nau sivi o koe ke mau e koe titia taha wha I he fo ile soni koia e wha arisi koe o ku taha o ki tāna ki mai ki he Ia, o koe pe foki Selina ai ungahi sivi ke hange koe ko achievement standard. Aia tau pe ko approved subjects ia he, aia ko ngahi ko pathway ia to ko hala fononga ia ki he au ke university he, e kawe he tāna ke UE. Te ai foki mai sivi ko unit standard, aia o kamata e ke tau ki tuku atu mamari e pe, a unit standards, aia e tokoni pe ia ko uhi ko e credit count he, ta pe he ke mawe kule tite ono noa, and you will just pass level 3. Ka koe ke ka tāna kia ki he UE pe ko approved subjects. So, o fuwhe mao ke mahino e tau whanau, ke mahino ke tau whanau, mga he tau whanau, ai whai ke he a unit standard, pea moe achievement standard. E aspeia I he e nau whangaki I he standard koe ni, ko hipe ke tau ilo ki ai, ka ko lawe I pe e Selina e ta taimi, ko hi ke ta hopatu whikau aki koe ni mo whonga ke tau study he, pe te tau wako ki he tau whanau ako, he ko lawe I pe e wai ngahi po ako aini o whakarere e Teresia Tonga pe mo kau whai ako I ma Roscoe Grammar I he pule lulu kotoa pe o ko lawe e wai e kamata ai tala no ako I he kainga lotu koe ni sestonga tawa taina koe ni whavona aia o ku wai pe mo e nau kau whai ako I he korisi ko hi ko tokoni ia ki he toe popo mo kau whai ako I he oktau ke I he nau ngahi leson ke tokoni ki he ngai tau e whanau ka pau o mo whia ke mo tau pehepe ke nau o whehu I he. So, ka koutui e Selina ka pau e wahe mai pe ha whangaki study tips po ha whangaki whonga ki he tau ka wako pe a pehe foki ki he ngahi tau he whanau. Te kau aki mo ha tuku ha taimi pau he ki ako koe tau whanau. Koe te o pe whainga maari ka Selina ka tato ke to ka tawia mo e wahe whika ake mātu a koe ni mo e nau exis ki he tāno ako e malo. Io. Koe tokoni peni ki he whanau ako. O maho inga ke iai hao palani hao palani ki ho ako. Pe koe study planner. Tulo. Ai aku koe ngahi e whiaf kotoa pe o koe expectation ia ka te koe ke alu moho ako ki api. Moho ngawe ki api Pe ko ho laukonga, pe ko reading, pe ko ho written homework. Ka aku whema oia ke whakahoko o hao homework I he mei e whiafkotoa pe. Pa lawa ke hanga o palani I lelei ho study timetable. Tau pe he pe ko pau ko le soni e nima I he oku ke to'o I he NCA level taha. Ai koe minimum pe whoke ni a arise o lawa ke to'o koe o le soni ono pe fitu Ka ko ke pau ke hanga o tae ho timetable me mo ni te ke sapate. Pa ke whakotu o gai ho ngahi hange koe ni ka pau gai ha o assessment I ngahi wike, pe koe wike wheo temi uluaki. Koe uluaki whakotu gai ho ngahi assessment ni ke lawa o sio, pa ke siofi o ke ilo I mau pe ai ngahi ngā ue o whiema o ke whakahoko ki mua he ngahi assessment ta. O gai ho revision, pa pe ke hanga o revise well, ho ngahi lesoni ke mua pato ki whakahoko assessment ni. Koe ngahi standard taktaha o gai pēha hono ngahi lisi o ngahi content ke ilo I whakapapau I o ke lawa lewa o ke hanga o whakatonu ki pete ke check o place a tick I he ngahi content taktaha pe koe learning outcome expected learning o ku mauia ke ilo kano kato ai whakaiki ke ngahi standard taktaha. Ua koe wā ia pa koe tolu pe ke whakapapau he ki mua pe I he assessment ni o ku iai hao ki worked example pa o ku iai
student exemplar o ku fa o poko practice assessment pe o me ho fa ya ko pa ke lava leva all of ho ko fa ya ko hai ngai to no ke malava ke lava ai pu hanga hito no malava ke ma wai ai credit ma olunga ta I pe ai merit my excellence o ka ga ha me fa ngata ko palani pe ho ako ke hanga o siofi o ku consistent me he wike ulaki o ke wike hongo fulu o te mi ko to ape o ko ikai ke toki o kofi pe I he tau pe ko ya wa ko ke te mfa I he wike te ya ko ke fai ko ai CV o ke toki sof pe ko ho le soni I he wike ki mo a ke fai CV he wike ko o ko ikai ko pa ke ya ho time fe unga ke hanga o ko I pe revise pe ke ya ha taimi ke tala no am ho fai ako whakawhehui ki ho whai ako koe hai ai ngai si tepu lava ke toi tānaki mai ke o pāsi ma o lunga ai ko inga he ku ke lava pe o pāsi I he ma o lunga I he merit pa ko excellence ka ko hinga ku paupe ke hanga o whakapapau I ai ngahi requirement pa ko criteria lava ke pāsi ma o lunga ai I ho o ako pe whakapapau I ai ngahi prerequisite hange ko ni ko ma o ko tite hongo folo I he fai fika mo hongo folo I he lau konga po lau tohi ke winga ke o te ke ako au ki he level tolu mo level wa o te ki whakakakato ai ngahi ko tite ko ya o fiema o pa ke toki lava pasi kakato I he NCA level taha pe ko level o pe ko level tolu o ku ai ngahi ngahi website pe online malawa ke access tamasipo ke tahine ako ai pe mo o se lo ko laki pe ko platform Google Classroom I ho api ako te ke lava o access pe ki ai o kai to pe ki ai ngahi ngā ue ai o tuku mai ho whai ako ke whakakakato mei api ko ue pe ki ai ko alu ki he ngahi ke website pe ko ni NCA o ku ia ngahi resources ai te ke lava o download te hange pe ko ni o kai ngahi pe pasivi I he kuohiri pe mo hono model answers pe hono ngahi tali tonu o ku post pe ai ke lava o whakaonga ia ke hanga o a koi pe te ke revise kakato o ngahi standard ke lava pa ke pasi ma olunga pe o ku ia pe mo ngahi website o ku whao pe mo whakatu ueni I he ngahi I he pot ngau e ako ke lava o mao mea ngahi relevant and correct information whikau aki mo standard pe mo levolo ho ako ko ia pe alis ka pau ke toi fie tānaki mai ma lo apito o ku whaampe ke whaosa ke tatanoa ai wahe pe ki he tahi whanau ai whangaki e pe tau pehe pe koe I he tau telefoni koe Android ia koe Play Store pa ko tui mahalo koe Apple o koe pe e nau whonga ke te download ai o maawai I he tau whangaki e so koe tala noa a kōpe pa ko whainga maari e ia ngai tau whanau ka pau o mo whima ke mo toi ko o toi iha mo tai ni pe hange pe koe ni o ko pre-record ai ngahi video koe ni ko uhi pe koe whaamu maulawe I pe wike ko osi nai tala mai e malo me pi me tonga o ku live I pe ia and recorded ka e toki whainga maari e pe pa tuku atuia he o pe ko uhi ka pau e live ia ku ospe I think mahi na e tahaua pe it gets taken off by Facebook ka koe whaka amu ko hangai whonga like tala no ako digital app aia te ke lava ho aki ai o toi mau hangai whakamatala whikau aki mo e wha am koe popo ke fotu hangai tau mua ko hui koe hala whanonga e tau whanau mau inga au pito tau te whito ki he nau kamata pehe korisi he taimini
when our CV level 1 level 2 and level 3 ka ko fa malo la ya tu mo e lo to nga ho mo be mai he fa fini ka tau fra os na pe ha keres ko keres so tau e ki ko si squalais mo o fa tua mo ta mai mo e fio he la mari mani on ki no forma o wana hi ki tai fa pe ta ngata amen Amen. malo apito mo be